Malengi mafam ataida pangthoknabagum State Blood Cell State Health Society NHM Manipur amadi Manipur Lingagi Directorate of Health Services anina sinduna ngasi Thoubal District Hospital Thoubal gi DIEC hold the World Blood Donor Day 2025 ki Thouram Pangthokkhre Give Blood, Give Hope Together We Save Lives habi hiramda pangthokpa thoram aduda Additional Deputy Commissioner Thoubal Aribam Amarjit Sharma MCS na athoiba mitunglen CMO Thoubal Dr. Y Nokul Singh na Thouram Mapu District Hospital Thoubal gi MS Dr. W Ruhini Kumar Singh Hospital asigi Blood Center gi MO in charge Senior Specialist IHBT Dr. L. Dorendra Singh Amadi, State Blood Cell NHM Manipur gi State Nodal Officer Dr. Dayalaxmina Akanaba Mitunglen Singh Oina Sarugyaki. Athoiba Mitunglen gi Warolda Aribam Amarjit Sharmana, Piba Hypasi Isada Mangzaba Leite, Pitok Panamioi Kayagi Punsi Kanba Ngamgadoribani, Maram Asi, Ekoi Kudimak, Pitokpa Hypasi Tangai Fadaba Ama Oina Lobaga Loinina, Pitok Tuna Watpadagi, Mamal Yamlaba Mioibagi Punsi. Become Nahaloisi Haina Miam the Apple Toki, Taramadugi Sargama Oina Blood Donor Kunma Toida Bats Namadi Certificate Pidunaikai Kumnaba Utki.